Torai. Asunani ne kuna de mama ye. Ni Maori araw ngay may po iroon men derita ki trust bukin doran de bong ayo ba siroon kakwawa aron launch nakin de Kiribati language week yon New Zealand skarapa de cat bayasan koira na kon na napota ki ayo esta ba erang nakoroy kanuan Ampes indrapa ngora na kon aya feedback na kya sandokon kakwa te bukameru ayo Ampes indrapa Pagdadani ni Maori araw ngay pun ni Victoria. Ngay pun kay nukuna warore. And I live in Torbay, which is just down the road from Massey University. I'm so proud to stand here as a Kiribati woman, and we're actually finally celebrating something that is such a huge landmark for us. Celebrating our language, our traditions, our heritage, and showcasing that to the rest of the community, I think is such an amazing leap for us. So I think well done to everyone who took part and developed this. I think it's amazing. Mainda na wagam ta Maori mo ngai araw ganne pon nei taumiri ngai mananga men nau kaware tuakau imanan te tai yo yante ko yara ri ro ko non beira ngai ande the youth group may be taira o ngai sakinesi the youth me para tai pora na mananga men te makoro sina support na kanwan te pongai and ang kakawag especially kay tirana the language week Kiribati language week ani kanwan te tairi kay yo taraya tinang kora te boto ka sinang nori ane ba yei tenano ni Kiribati tangiran na pem ay ngaya ben kadana ri karoko kun te tai yo sinang kakaitaw ayo ne the opportunities na ko yara rondi girak ara young ones ke bare ngaya tenan rana ri kain te future enang kakawag kirigi kinda ya future ke arora ni kinagi ngai Kiribati on Tebe and New Zealand our adapted home ke yes America ye tetaye nakabenyo meroro me yarari nakana no me ning darabati tetairi ke yo pasipenen social me arome da sinoria ba inang kora tenano ken arena re mention me mine te boto mara rari ki bukin ang kepo ning ke te Kiribati bepen na nom na bem aya ko kon tetaye yo arong kante nentai wasu ngai tera re yari ban nakaro ya katun te kan Kiribati ay tarat tairi kayo anang tamero taraya rairua anang kukurei ari kayo pun nikaban ay karo tairi kayo kasi ngayan mayro may po te urei ayo men te Kiribati hotero ta sport directorate nga yara pata tero ndigira ki New Zealand te pota ka karo ki te pong ayo nga na launch te Kiribati language week manena ki ka popong ak meron te Massey University ayo te riri ay ngayare nga tungona po to kaya ten te ke pakaungatan ako may riri Massey ke nga po to kagi nagin te community events ibugina pa enang kakawak kinakoya pa kanaro kon te university anagi to merwa ke pa ye te office po to kayan tayo no ang kan ibugin rin te pong ayo to sa ako nan tete yon ke pare sa pun kan ko kawa pa pun nang nakoroy at ibugin atungo na kay nakoroy pasag singairan makuriya pa to community ke ay ta ko pa kakawagin te kain ipokan niwak ay ta ko pa the outcome na nang sigro yang ay sa norian tayo yo ita ko pa pondang din ito pong ayo kay ere pa the celebration ibugin ana pong Kiribati sa nakapi metongona ni no meta apera tangira kay Kiribati away kay nganda kanwana kakatape wa makure ako na siguran give back na kon na pera ngayon kay sagimena Kiribati siguran koroya okay ay ta ko pa tayo sinoria takana iya kinora na success te bota kayo sinora te pondan no nang korokora awani tongona te pa si sta ngoira pa ay punto to kanigay na pa po na nun Kiribati yon te pa yo sa kapeyo korowa te tuak ipupong aroy ganon te program tayo yo Obesin na ba ring ay daw ba bundang nakoroy ganon tayo digay o 3 min te mewa sena ku web asa mo ya pa makoro te ay dito mewa sa kakaroon na tekro mewa sena ku web tekro